تماشاوانین هیجا مرحبا جوره ایرو ام به ویدیوی که نو لپیش وریوانم. بوندزانن چاقا ما چاقا که دیجیتال ایدی ده قادا دیجیتال ده گردونک نو آوا بویه. او هر نتاو او اندامین وانتاوان دوی گردونا دیجیتال ده به برهمین خوجی دیگرن. ده سری ده پلاتفورمین وکی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک و گلی کندنی ده به صدان زمانان برهمتین چکرن. هنجوان باشن، هنجوان خرابن. زمان ما کردی جی هلبت ده گلک و پلاتفورما ده جی دیگرن لی به تایبتی موزیک و هنک جی ده قادا ویجه ده جی دیگرن. ده وی گردونا دیجیتال ده به زمان دن ده هر بشا ده هر مجارا کو مروف و جواکی علاقه در دکی ده به 10,000 به 100,000 ویدیو هنه. ده وی مجاره ده مخابن برهمین به کردی پر کیمن. مجی خواست ام جبو گودوی قادا دیجیتال ده کردی اما زمان ما بیتر خویا به ام هن مجارین که حتی نها زیدتر به کردی نهاتنه کرن چه بکن. جوان یک شی ما خواست مجارا گردون دست بی بکن. گردون تشته که چاوایی چی قاس مزنه شکوهاتیه ده هر که وانا وکه ما گود سری ده زمان انگلیزی ده گلک زمان دنده به 10,000 ویدیو درباره وی دهنه. ما خواست ام کردی جی دخناوا و جیهانه به کردی ام وی شیرو و بکن او جی تماشاوان خور راگهینن. بله کاموزیده نسکینین راجن قهوه خواه او ام و بر به سینورین گردون کائنات و درخم رویدیه که دریش. سینوره که کمروواهی قط نکاره بگه جهه یان گردون بیداویه. باشه بیداوی ده چواته. ام چی قسی جه حول بدن ما پیکانه که ام ویا فیم بکن. حتی که 2838 ده از مناس آلمان فردریک بزل دوراهی هن سترک نزیک به هوا که راست بیوا درباره چی قسم زنبونا گردونه ده تو کسی تشتک نزانی بو. بزل دیتی بو که سترکا بناوی سیگما 61 9.3 تریلیون کیلومتر آنگو پیچه که جی 10 سال لزارونی بیتر دوره. به ویه که ایدی جارایه که درباره دوربونا جهو آوان سترکن که اموان بشه و که نختوکه که دبینن فکره کمه چه بو. حتی سری 100 سالا بیستان آنگو حتی 200 سال بره جی مروفان دگوت قی گردون تنیج میلیاران سترکن گالاکسیه کاکشان و پکته او سکنان دیه. دما که هابل ده 1923 ده کفشکر که وک اورا اندرومدا بقاسی که ده گالاکسیه کاکشان ده هلنای دوره ده شوه که ده مزناهی گردون همه به میلیون قطان زیده تر بو. حتی فهم کرن که اندرومدا جی اینی وکی کاکشان گالاکسی اکسر بخوا بو و جی 10 میلیاران سترکان پیک داد. درستیه ده او همو هینین وک اور هر یک جوان گالاکسی اک بو و ده گردونه ده جوانان به میلیاران هبو. ام هاتن 100 سالا 21 امین و از من ناس هنجی تام نزانن به گردون چی قاس مزنه بلکه جیوی قد نزانه بن. احتمالا که گردون بیداوی به هیه لی مروفین زانست بیتر نیزیوی فکرینه که داویا گردونه هیه. کانها ام و درخن رویتیه که ام جی اتوما هری بچوک دست ببکن و هرن حتی سینورین داویا گردونه. هونها هیدروژنک اتومه دبینن. المنتا کول گردونه هری زیده هیه. به پرانی تنیج الکترون و پروتونه که پکتی. یکانه المنتا کول دندکا ویده نیوترون تنیه اوه. اتوما هیدروژن او قاسی بچوکه که هکه مبو خواستا زنجیرک دیریجیه و میلیمتر یکچیه بکن حوجه بو ما 10 میلیون حب اتومین هیدروژن دانیا برف. دوی قده آوا که هون دبینن ده حجمار اتومین هیدروژن بقاسی 10 لسروی 25. آنگو حجمارا که مروف 25 حب صفر بده پشت رقم یکی. ورن ام پیوانین خوهنگی مزن تر بکن. مثلا مروفک در دورا متر و 7 سانتیم دریجه. لسر جیهانی 8 میلیارد مروف هنه. و هکه مبو خواستا به هر یکی را جبو دقیقی هفناس بکن ویا جی 15,200 سالی زیده تر دوام بکره. نها جی امبر به ازمان و دردکن رویتیه که ورا ترکیه و سر ارداوی 783,000 کیلومتر قراره.
Heke mirov bixwaze bi balafirê ji serîkî wê ji Asya biçe seriyê din Ewropa wê rêwîtiyeke 1600 kilometre bibûye û bi qasî 2 saet û nîva bajota. û niha em li fezayê ne. Em ji 25,000 kilometre dûr ve li mala xwe ango li cîhana xwe dinerin. Mirov jiyana xwe rojane dewam dikin. Hinek diçin karê xwe, hinek bi hevalên xwe re demên xweş derbas dikin, hinek jî bi malbatên xwe re di betlanê de ne. Dema aliyekî wê dibin bandora tîrêjên germ ê rojê de ye, aliyê din dibin serweriya ewran de bi berfa spî rapêçiya ye. Ew her tiştê me ye. Heke em xesarê bidinê, dibe ku em nikaribin gêrserkek din a ku mirov karibe lê bijî peyde bikin. Firehiya cîhana me 12,742 kilometreye û hîn li ser wê cihên ku mirov pêlê nekiriye hene. Em pîvana xwe hinekî din mezin bikin. Me dest bi avjeniyê kir di okyanusa tarî ya bê serûber a fezayê de. Em ê zêde dûr neçin, em hatin cîrana xwe ya berderî, hêvê. Em nêzî 400,000 kilometreyî ji malê dûrin. Heke hûn li erebeya xwe swar bûna û bi lezek di saetê 9 kilometre de biçûna, gihîştina wê ya hêvê wê dora 6 mehan bajota. Di ew qasdûrahiyê de, di anîmasyonên ve di înternetê de dîtinê de hêv pir nêzîkî cîhanê xwe ya dike. Lê hema bêjin hemû ew nîşandan şaşin. Ji ber ku dema em bixwazin dûrahiya rastî nîşan bidin, ew ê di ekranê de hilneyê. Di rastiyê de dûrbûna navbera hêv û cîhanê ew qas e. Vira mesafeya herî dûr ku heya îro mirovek çûyiye. Mirovahiyê cara pêşîn di 20 tîrmeha 1969 de pêlivira kir. Gelo ne pir dûr, 3-4 sal berê ji kal û pîrên me bigotina wê rojekê neviyên we torinên we derkevin li ser wê hêvê bimeşin, wê çi bifikiriyana. Tiştê ku bav û pîrên me kal û pîrên me nikarîbûn xeyal bikin pêk hat. Mirovahî derketin dervî cîhanê. Firiyan ezmana û li ser hêvê meşiyan. Ev hemû bi xêra mirovên ku wêribûn tiştê ne pêkane bifikirin. Belê mirovê ku ji derbî qaliba fikirîn, mirovê ku qalib nas nekirin, mirovê ku tiştên mezin xeyal kirin rê li bervana vekirin. û niha em 105 milyon kilometre ji malê dûr ketin. Em hatin roja xwe. Heke me karî bûye bi balafireke saetê de 1000 kilometre diçe bihatina vira, wê 17 salan dewam bikira. Lê belê li ezman çi qasî jî nêzik xuya dike ne wisa? Çavkaniya jiyana me, a ku li cîhana me hemû jiyanê pêkan dike ew e. Okyanusên me germ dike, demsal bi saya wê çêdibin, şînhatî bi xêra wê fotosentez dikin, ew jî oksîjen û xwarinê didin me. Ji selî 9.9 girseya pergala rojê ji rojê bixwe pêktê. Bi firehiya xwe ya milyon û 391,000 kilometreyî pir ecêb mezin e. Ew qasî ku milyon û 300,000 cîhan dikare bikeve hundirê wê. Zext û germahiya pir zêde rê li ber füzyona nükleer vedike. Roniya ku ji rojê derdikeve bi leza xwe ya di gerdûnê de leza herî bilinde di 8 deqe û 20 saniyeyan de digihêje cîhanê. Zemanekî me digot qey roj li dora cîhana me li dora dunya me diger. Ji hêlekê radibe di her hêladin derekê de dikeve bin erdê me wisa dizanî. Me digot qey hemû gerdûn tenê cîhana me dunya me ye. Li îro em dizanin ku di gerdûnê de cîhana me li ber roja me li ber tava me weke hebeke qûmê ye. Lê roja me jî di gerdûnê de bi qasî hebek qûmê jî nîne. Gerdûn çi qas mezin e û cîhana me çi qasî biçûk e. û niha di rêzê de pergala me ya rojê heye. Pergaleke pir mezin ku bi 8 gêrstêrkên cîranê me 166 peykên wan asteroîd, dûvstêrk û gomeyên ezmanî tije ye. Pêkhateyek yekane ya ji pergalên gêrstêrkên din ên gerdûna me cudatir. Di tevahiya 1000 salî de yekane pergala ku me nas dikir ev bû. Sînorekî misogir ê pergala rojê tune, em firehiya wê nizanin. Lê ku em wek ewra dûvstêrka bi navê Oort ku li dora rojê di zîvira jî hesab bikin, em dikarin bêjin ku firehiya wê bi qasî 2 sal roniye. Hûn dikarin bêjin 2 sal ronî jî çi ye? Min jî digot qey tiştekî pir mezin e.
باشه 2 سال رونی تی چوات هی. جی مسافه کو رونی دوالهی ده ساله که ده چره سالک رونی تی گوتن. رونی جی دوالهی ده ده ثانیه که ده نزی 300,000 کیلومتری بلزده چه. انگو رونی ده کاره ده ثانیه که ده 7 جاران لدورا جیهانه بزیوره. لگل وی لزه خویا پرمزین جی گرزه که رونی انجاق ده 2 سالان ده دکاره جی سریه کی پرگالا روژه بگیجه سریه دن. حتی دمک پرکن بریجی مروفا نزانی بو کو لزکه رونیه هی بله اف هر تشتی کو ام دبینم خیر رونیه هی اف دیریجه گوش روژته او لزکه وان هی سرعت کون هی او اف سرعت وان کو ثانیه ده وکه 300,000 کیلومتر دهره ده کائنات ده گردونه ده لزا هری جور یعنی دماکو امچاوی خجاره که دگرن او ودکن 300,000 کیلومتر در باسته به 300,000 کیلومتر ده معنی یا دمکه که مره چاوی خود بگرو وکه 7 جارا مرل دور جهانه بگیره سرعت که او سایه آکوان باستکن جناها و امبتلین لی اف مسافه هان وکی گاوی پتکه که دخوازه لدیجی بالافرک جتی ری بچه دوی امبلزینن وسایتا جی جهان هری دور آب دست مروان چه بویه وسایتا فضایی ویا گریک لگل کو 44 سال رید چه هین نگیشتیه وک اورا آورده اونها امجی پرگالا روژه درده کهون درزیه ده استیرکا هری نزیکه پروکسیما سنتاوری 4.2 سال رونی دوره او بالافره کو ام پیچون روژه هبویا ودی 17 ساله دوام کری بو نها اموی بالافره بگیرن او سری که بدن پروکسیما هنده بیجن چه؟ ام بنرن به چه قصد جو 4 سال و 2 سال رونی دورا 40 تریلیون کیلومتر دیگه لی دخوازم دویر ده بکویم نافبری مجیه مروف ده فهم کرنا فرقا نافبرا هجمارین وکی میلیون میلیار و تریلیونان ده پر نجیهاتیه به پرانی دما قلا هجمارین نوسا تیکرن تنی وان وکی پر مزن فهم دیگه جبروی نها امی بوره حسابه کی بکن 40 تریلیون کیلومتر وکی کو نپر دوره جخو افستیر که هری نزیمه ام وی هجماری دابشی لزا بالافر خویا کو ساعت 1000 کیلومتری بکن ام دکارن درخم بیکا دکارن دو چند ساعتان دا بگیجن پروکسیمای کو ام 40 تریلیونی دابشی هزاری بکن 40 میلیار ساعت دردکه و اف جدیکه میلیار و 666 میلیون روش انگو ام دکارن به وی بالافره ده 4 میلیون و 564 هزار و 383 سالان دا بگیجن پروکسیمای خویه کو لشونا بالافری تقص پیدویه ما بوسایی تگدن هیه. تماشاوانین هجا هوالنو لهنبری گردونک اوقاس معظم و مزن وکه مروف دمام ده فکرین ده جیانا روژانه ده تشتیگو امشخوار دکن در تشتیگو امپیر مجول ده بن چی قاسی بیوات هدمینه نوسا. نها امپیوان خو بیتر مزن بکن پر و پر زیده مزندر. آوا ام لورانه ورا گالاکسیا کاکیشان کو پرگالا می روژی جیته دیه گالاکسیا کاکیشان چی قص خوشکو به هم بایه نوسا فرهبونا کاکیشان 150,000 سال رونیه آنگو هک امتیریجه که رونیه بونا جبو کو امجی سریه که گالاکسیا کاکیشان بیچونا سریه دن پیوس بو امبوه لزه خویا ده ثانیه ده 300,000 کیلومتری 150,000 سالی بیچونا وقتی که مدگوت قی همو گردون اف گالاکسیا کاکیشانه جبر کو گالاکسیا ما او قسم مزن بو مدگوت قی همو گردون اوه دناوا گالاکسیا مده جیهانا ما او قسم بچوک خویا دکه کو امجیر بیجن هبک توز آنجی ذره یک داهی و زیده به هکه پرگالا روژی وکه سیدیه که مزن بویا و گالاکسیا کاکیشان جی بقاسی جیهان مزن بویا د کاکیشان ده جی 200 میلیاری زیده تر سترکنه و لدور وان سترکان 320 میلیار گیرسترکن وکی جیهان آمد زیورن. جوان گیرسترکان 11 میلیار حب لدور استرکن وکی روژه آمد زیورن کو در فتا جیان الوان هنه. لیکا بسکنن هکه ام لپیوان گردونه بفکرن ام جی گالاکسیا مره جی بیجن حبک توز آنجی ذره یک وی نزیده به. جبر کو گالاکسیا مره لهمبر پیوان گردونه پر و پر بچوک دمینه. د گردونه کوسا ده دیسا حتی دمکه نیز مروف دگوتن قی تنه لجیهان مروف هنه تنه ام هنه هر تشت همو گردون طاف سترک هموش بون همه هنه شخو او سترک الجورجی موانا وکه روژه ندیدیت منزانی بگو او هر یک وکه روژه کن وکه روژه منه وکه طاوا منه حتی جوه مسترن بله لی او سترک گو
بشف وک حبین قومه دچورسن هر یک روزکه اولدورا وانا هر یکی جی بدهان گیر سترکن وک جیهانا مهنه او ایرو لگوری کو زانست تثبیت دکن ده همو کائنات دیم بله بده هزاران جیه گیر سترکی وک جیهانا مکو مروف کاری بلسر بجی هیه باشه گلو لوان دره کو حتی انها امنکاری بونه بچن هن زندوری دن وکی ما وکی آجالان وکی نباتان چه بوبه شخوه بدهان سالانم سرید قادا ویجه ادبیات و سینمای لسر وان مجاران سری خودشین و لسر وی احتمال فیلم چه دیکن رومانا دنویسینن فضایی دیبیجین کو ممکنه وانا بری جهات من زیارت ام نکاری بون بچونه لی دبه کو او هاتبن دبه کو هینجیتین اف برسکی هلبت برسکی کو مروواهی جه سدان سالان الدویه جور که مروواهی دخوازه پاشروه جخواه ناس بکب او وانا بلکی جی بخیره شارستانیه که مدنیته که کجمه بیتر پیشکتیه لگیرستیر که کدینه لدوراستیر که کدینه دجی پیکان بلکی اف برسگو امهین برسه ویوان نزانه بن امکاره بن جوان فهم بکن به میلیارن گالاکسیین مینا گالاکسیا مکا کشان هنه لی گالاکسیا هری نز داهی به میلیونان سالین رونی دوری گالاکسیا منه. مثلا گالاکسیا هری نزیمه گالاکسیا اندرومدا 2 میلیون و نیف سال رونی دوری میه. دماکو ام جیهان لید نرن ام انجاق دیمنه 2 میلیون و نیف سال بریه اندرومدا دبینن. جبر کو رونی انجستیر کن وی گالاکسیه درتین به لزه خویا ده ثانیه ده 300,000 کیلومتری انجاق پیشتی 2 میلیون و نیف سالان دیگه هجه جیهانه ما و بخیر اوی رونی امورا دبینن. لیدوینا بریده لورا 2 میلیون و نیف سال درواز بونه. لیما اف چیه؟ نتیجه کجی اندرومدا جیرانا میا برداریه. هن گالاکسین او قصد دورتر هنه کو حتی رونی اوان دیگه جمع دما ام لوان دنرن ام دیمن وان نو چیبونه دبینن. اف جی براستی نقطه ای که بالکش بود دما از جاره پیشی لویا های بوم هنکی مجیه من ویا قبول نکر یعنی چاوا چه دی بگو مرل تشتکی بینر لی مره پاشرو جایی ببینه لی براستی جی دما کو مرل گورا المیزان ستیلید نره اف پیکانه شبر کو هر تشتی ام دی بینین ایرو بخیر رونیه چه دی بی اف رونیه گوش داویتی او وکه دوراجی ده حد قال کرن لزکه رونیه هی یعنی لدرک دما ام دنرن تشتک چی قاسی دور به حتی گو دیگهیج مبخیره وی رونیه گو جویاتی ام دبینن لو ما هگر تشتک بقاسی 10 دقیقان مینا کم بیجن ده 8 دقیقه ده اف تیریجن روژه دیگهیج جیهانه وی گاوه دما کو ام روژه دنرن بخیره و تیراجه ام وی دبین او تیراجی 8 دقیقه بری جور درکتنه هاتنه کتنه چاوی ملو ما او تشتیگو او دیمنی ام دبینن ای 8 دقیقه بره ای روژیه دماغو او گیهیش چاوی مل ورا 8 دقیقه در باس بو ای دی ورا روژه که دن هیه بوی هاوی دماغو ام پیش روژه دم ام بیشن تلسکوبی می هین مزنتر هبین که ای روژی هنه لی کو ام لی سترکه که اجی گیر سترکه که بینرن او سترکه اجی گیر سترک ام بیشن کو 100,000 سال یا جی نه او قصور 100 سال دوری مبه 100 سال لزا رونی دوری مبه دما کو ام به تلسکوبا خو یعنی وقت دوربینه ام لی بنرن دما او دیمن جوی گرستر که یعنی جوی جیهان درکه و حتی بگه موی 100 سال در واسه لوما دما کو ام ببینن ام 100 سال ای بری ایوی سترکه ایوی جیهان ببینن افجی براستی تشتکی گومره ماتمای دهله کی زانه بلکه جدی گردونه ده هنگ جنهال مدنرن لی شونامه و 100 سال بری یا 1000 سال بری لوی جیهانمه که جندکر و وانا ببینن جبرکو دما او مده بینن او روناهی گوش مده چن ancak çıkası duri ura be heger 100 sal be 100 sal 500 sal be 500 sal 1000 sal be 1000 sal euroni ve jvera derkevere hatta go bigyeji teleskoba wana bigyeji çave wana loma iro vedaqe go le cihana kedine henek مرov هبن و لما بنرم تلسکوبین خو او او مرov هگر ام بجن 1000 سالی دوری مبن 1000 سال بلزا رونی دوری مبن اف رونی گوجمه درکه و بگی جوان حتی بگی وان و 1000 سال در باس به او ما ببینن لدوینا برید امی همو مرد بن و 1000 سال در باس بو به و الوی جهانا ما تشتکیدن هبه
تکیلیا me و گالاکسیا me جیران اندرومدا او قسکورتا کو به باندورا ارکیشانی و 4 میلیارد سال دن هر دو گالاکسی بگیجن هف و ببین یک. پشتی وی یک بونه هندکارن منظره ل ازمن خیال بکن گلو. او گردون تواهی کو همو گالاکسیان سترکان گرسترکان اورین گازان چالین رش سترک نوترونه دارنگ آنگو ماده تاری وژن آنگو انرژی تاری و همو جلبین دارنگ و وژن دهوینه آنگو کائنات. گالاکسیان کو هیمانین اساسیین گردونینه به کمبون کومین گالاکسیان و کم جی بهاتنا با هف کومین به هم با آوادکن. اف دیمن بوجی نصحت گلو. بله و گودور جی تی پرسین او دیمن بگومان مجی مروف تینه بیرامره. راستی جی پردشی بن هف. شخوا تشتی گو مری رو سر راوه هین tam fêm nebûye heger yek jê gerdûn be adî jî gerdûna çûk mejiyê mirov bele mejiyê mirov jî bi qasî gerdûnekê bêhempayî û bi qasî gerdûnekê tije sirin ku hîn em gelek beşê wê nizanin kî zane belkî jî ew wêneyê ew dîmenê weke gerdûnê em dibînin belkî ew jî mejiyek xwe be ji xwe gelek zanyar û fîlozofya jî difikirin dibêjin gerdûn bixwe mejiyek yani gerdûn bixwe zindiyekê û ev zindî jî li gora mejiyê xwe li gora hişmendiya xwe li gora qanûnê xwe li gora tabiata xwe tev digere. Ez dixwazim ji we pirsekê bikim hevalino. Li gorî we di gerdûnê de çend heb galaksî hene? We got 200,000? Na. 2 milyon jî na. Naxêr 200 milyon jî na. Gelo 2 milyar e? Na, ne ew e jî. 200 milyar مخابن نا. لگوری دانین داوی برسوا وی پرسه بله هون آماده نه 2 تریلیون. گردونا کائناتا کوته دیتن 2 تریلیون گالاکسی و بقا تریلیونان سترگ و گرسترکن دورا سترکان دهوینه. امهین سینورین وی نزانن لی به تکنولوژیا ایرو سینورین گردونا کوته دیتن 93 میلیارد سال رونیه. فهم کرنامه تیگیشنامه وی مزنبون قط نپیکانه و تم فرهد به. مروین زانست تقینا مزن بیگ بنگی لبر چاوان دگرتن و دفکرین کو هر دیچه فرهبونا گردون هیزوانده دکه و روژه که وی کاربه بسکنه. آنجی بی احتمال هری خراب دوی اف فرهبون بلزه که ثابت دوام بکره. لیبلی کولینین داوی درکت هوله کو هیزوانده کرنا وی فرهبون لغالیه که بلزه که ثابت جی دوام ندیکر. برواجی وی فرهبونه که وک عربه که دو اتوبانی ده بیتر پیل غازاوی تیکرین هر کدو چو بهستر فرهد بو. هزاوی فرهبونی او قسمزنه کو رونی هن گالاکسیین کو مهین کفش نکریه وی قط نکاره بین بگیجن ما. لذا رونی جبو گردونه بخوا نسینوره که مهیان ها نکارینه هر مارسا لکیلکا مداهی. ام دبشه که بچوک آ گردونه دکاره بیدیتن ده آسیمانه. بشف پاجین خوکن و لهینن لازمان بنرن. هونه وینه که آیدی دیروکا کور آ گردونه ببینن. او رونیه که هون دبینن به میلیونان حتی به میلیاران سال بری درکت نری. ده پیش روژک نزیک ده چوینا سردان وان پیکان خویان ناکه. لی ده پیش روژک دور ده بلکی نویین ما ده فضا دمیده کرتره یکو که قلکین کرمان ببینن و درکوین کفشوان. مروواهی ده ریویتیک به همپای ازمان ناسیه ده ده دسپیکی ده مدگوت قی امدناون ده هر تشتی دنه و روژ و سترک لگوری خوستکین ما تفدیگرن. پشت رهش فکرین و لیکولین کرکو امفیم بکن کو ام ده قوزیک بچوکا گردون ازمانی ده جناف 100 میلیارن سترکن لدورا سترکک جریزه یا ده گالاکسیک جریزه ده لگر سترکک بچوک آج ریزه ده دجین. دبه کو اف گردون جناف هجمارک بیداویه گردونان یک بجی. وانا همویان چوبوه ده هسکرین نزانم لیاکو هستین من هری باش بین زمان وان گوتنین ازماننا سنافدار امریکی کارل سگانن کو ده پرتوکاوی نقطه شین ده در باسته بین. کارل سگان وحاد بیجه ام بسر کتن کو جو کراهی فضای ویونهی بکشینن. هکه هم ببالداری لویونهی بینرن هونه لولا نقطه یکی ببینن. جارک دن لوی نقطه بینرن. او نقطه مالامه او امن. هر کسین که هونجی هست دکن و هوناس دکن هر کسین که ناوین وان بهستنه هر کسین که دجین و مرنه دناواوی دیه. تواهی همو ایش و شادیین ما به هزاران اول بیردوزی و آبوریزانیین که هفت دروینن ده دیروک امروواهی ده هر نیچیروان و کمکار هر ویرک و ترسونک هر دامزرینه رو خرابکار شارستانیه هر کیسر و جوتکار هر جوتین اویندار
her dê û bav, her zarokê bihêvî, her mucît, her kaşîf, her xoceyê ehlaqê, her siyasetmedarê bêesil, her ê bi nav û deng, her serokê mezin, her bêguneh û gunehkar aha li wira jîn kir. Di nav zerreyek toz a bi tîrêjek rojê ve daliqan lî sekiniye. Temaşevanên hêja weke me divê rêwîtiya dirêj jî dît, gerdûn û di vê gerdûnê de jîn kirin weke ku mirov di daristaneke tarî û bi tirs û xof de derkeve rêwîtiyekê. û ji bo ku mirov di vê daristana tarî de rêya xwe bibîne, zanistî ango elim şewqa me roniya me yekane ye. Ancak û ancak bi roniya zanistê em karibin di vê daristana tarî de rêya xwe bibînin û bi selametî bigêjin armanca xwe. Ji ber vê yekê teqes û teqes hûn jî zanistê bişopînin, zarokên xwe fêrî zanistê bikin û ji rêya zanistê ji ronayiya wê bêpar nemînin. Dema we xweş.